mi falaka be wadda werdume sifa be mi falaka goto ta wernube benande wadda ko woni tun sendata wano hondu sapporta arafu no tawnata. Voilà, assalamu alaikum musidɓe yiɓɓe wonɓe darude Jama TV e oɗo sayi kala ka wonirɗo ngaray mi hewri ko men salmini o lande ke seɗon e jang lande kadi tawi famille on fof hino e jang haray en wayri seeɗa waɗugol émission laaɓay poy ka Jama TV tous les lundis ɗo gandi haray ɗon mari une émission spéciale dédiée comme on le dit laaɓay poy c'est-à-dire seule la vérité triomphera. Donc hande haray ɗon en arti première émission depuis suumaye on woni hande en invité noon kadi vraiment mokkobaɓe teddinɓe kadi hoore mum e kane communauté guinéen du Sénégal. Haray avant tout d'abord en guineɓe assalamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuh mawɓe maketeɓe général Yagouba Pikine. Wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Haray mi salmini auditeur ɓe ɓen fof kala ndarowo Jama TV haray hino salmina kala ka on tigi wawi wonde haray himo salmina himo habbora kadi fi émission laaɓay poy on inchallah. D'accord, haray on nani no makeri noon ko ɓeɗo makete Yagouba général depuis Pikine ganduɗa vraiment heeɓe darani communauté on e cenɗeji boyi surtout sengo sport on manam football ko ɗon kadi ɓe ɓuura andede e mum hande noon e yewtay e toɓɓe bus surtout ko concerni la communauté guinéenne fuɗɗi ka CNT ari ha ka au conseil ari kadi ha hakkude guinéenɓe wonɓe gaɓe ara kadi ha ka ambassade surtout kadi ka ambassade ɗon un point très important qu'on va développer kadi hakkude guinéenɓe wonɓe toon ka banlieue ɗo saɗo gandi général Pikine ko Pikine ɓe base donc ça fait partie de banlieue haray général. Oui monsieur Badiane. Hande so jama tumbi fo tumbi ɓenni général Pikine waɗi présentation mum on ko honno wawɗon makande jama on hande. Sina weltanagol Allah comme no wowiri no rek weltano kadi jama communauté wonɓe ɗo ɓen fof communauté sénégal o guinéenɓe ɓen fof par ce que alhamdoulillahi rabbil alamina jama on hino no reconnaisi mo be e ko waɗi kon haray vraiment ko weltanagol Allah weltano jama communauté on fof weltano kadi directeur Jama TV on fof directeur Jama TV on weltano Amadou Badiane mi yejjitali kadi Bella Joli e arayɓe ɗo ɓen fof haray la weltani communauté guiné wonɓe ɗo ɓen fof surtout kadi accitayɓe haqqillaji mum e Jama TV on surtout émission laaɓay poy on haray ko ɗum mari femɗo komi yewtata. D'accord, hande général Pikine nanen e makuji mon o maki mo be e ko waɗi kon hande si innama général Pikine ko golle honno waɗɗon déjà fi la jeunesse guinéenne du Sénégal. Bon ɓe wi pullo fouta wi ay sabunde wuppata hoore mum ko waɗa fi communauté guinéen komo be parce que ko kañum yewtanta hoore mum mais neɗɗo ko ardanta aduna ko fiya waɗu ko wawɗa kon parce que dans la vie tout est possible ko waɗɗa koko wawɗa wadde e ka wata wadde kono ko wata wonde ala ɗo wawi noon wadde ɗum ɗo ha ɗo goɗɗo ko kadi ƴetta ɗum ɗon naba haka hani wadde haka hani hewtude ɗon kono dans la vie tout est possible mo ɓe noon ko waɗu ko wawi kon après goɗɗo go kadi ara waɗa ko wawi kon par ce que ananay pullo fota no inna waɗen ko wawɗen kon koye wata kon Allah ara waɗanayi effectivement par ce que min si tawi woni ko ɗum ɗo mi townata mi ƴetti ɗum ɗo an ara e towna ɓuuri ɗum ɗo mais ko ɗum woni ballal Allah ngal par ce que goɗɗo yata Allah mais yeyi façon no Allah wallirta neɗɗo noon tawa ɗum ɗo ko golle Allah ni wona golle neɗɗo. D'accord. Hande général Pikine hiɗon basi ka banlieue kayte ɗon Pikine guiné busa nana hoorema hino hande ka banlieue mais hande guinéɓe toon feccirno sa anni général Pikine ɓe nayi vraiment général Pikine menen e makko men alda e relation mon hoorema ko relation sattuɗo kono metti fi ka ko kamɓe metti fi non no gasa hara ko min metti fi par ce que tagaɗo fof ndeɗa ñaawa toma ñaawɗa hoore ma o si ñaawa goɗɗo min milla andila metti fi si tawi no milla metti fi pour ya tawi an sa absettal lam pour ye yaadu haray ko probléme par ce que milla andila metti fi ɗo metti fi sengo honno ɗum ɗon ko jama on jijata ko sengo hongo metti fi mais milla andila metti fi
Ouais, mais à la relation fous hakkunde won e Guinée du banlieue et pourtant à chaque fois on incarné manam wombe e darade fi wallugol Guinée e Sénégal ben jonno onon ka won non donc on famandira ben Guinée ben déjà non lam famondiri e Guinée be wombe do ben fop parce que Ahmad Badiane mi ala sens interdit kam fala o mi yaay ernem fala o bon si anod kala kadi ka mimi watar si fala makadi yaade kama mi yahay kadi kama mi tawama kadi kama bon mi wata wiide mi alda relation e Guinée be mais no wodi non haray principe jidi mi tawata min mi wawata di absetude walla be mi yewta be wawata absetude di hara din don way séparude yaadigal mengal mais c'est sendata gandinirangal e tawata kadi objectif mom fala wadde on ila wadde mo bon ɗum ɗon haray ko mi anda so tawi on faami no mi faala wolide noon e so tawi ko on faamali mais mi ala sens interdit ha e goto c'est à dire so tawi mi faami division mon en onon e wa banlieue no fuɗɗi ka waɗa ɗon tournoi de football donc e ka stade Amadou Barry non Alassane Djigo Pikine ko ɗon division mon o fuɗɗi manam ko ɗon guerre hakkunde mon e woɓɓe toon no fuɗɗi ko honno adduno tournoi on gasi tum mo be yaari e koye hummum non et pourtant au départ donc falano formugol association wona association jano mais finalement après ɓay même pas tournoi gasro tun tawi on fuɗɗi ke sonkul hakkunde mon on fuɗɗi ke addugol ton ha lawoye cewkoye ha affaire on boni non donc ballon on woɓɓe arfi bonnugol mais ballon on e tournoi ballier on yaada e halde fotti ballier yaada bon balo concert waɗaɗo toon on kadi e fi ballier yaada par ce que halde fotti fi ɓantal ballier min e Jadiam Binta Yombol créé ɗo jogui on initiative waɗi mo kadi pour honɗum ɓooyi kadi noon ko halde fotti fi ɓantal ballier fuɗɗi depuis 2012 ka inondation bon ko sosino ko créino on halde fotti ɓantal ballier ko Abdoul Karim e Didier Atra e min bon ko menen ɗo surtout Abdoul Karim e Freya e min e Didier Atra ko menen ɗon créino halde fotti fi ɓantal ballier bon andi hunde nden min jooɗi men tawi probléme inondation on si yani il faut yimɓe ɓen no wallitade communauté Guinée on kadi no hani immade bon après min immi min ari min fotti ka Aladji Boubacar Ndita min yewti ɗon min waɗi délégation min waɗi ko watte kon fof bori ɗon on tuma kadi o covid o arti kadi min yiltiti kadi e ɗi laawi bon après noon min joni pourquoi pas joni ɓay hewti ka plateforme ji mawɓe ɓen fof min yaha min yewtoɓe ɓe jaɓa joni est ce que mi watta ka plateforme hara yimɓeɓe wawa yiidude ɗo yewta ɗon min halde ɗum mi waɗi halde fotti fi ɓantal ballier kono eɗen andi probléme Guinée en ko tampini en ko probléme politique par ce que sa naati e hunde nde anda a wawatande nden hunde nde heeway ko nde bonnanma hunde nden ko so tawi ɗa mérite hiɗa wawi nde si gollirande sa wawata nde koko nde bonnata kon ɓurata ɗoɗude ko probléme politique naadi andi sa wi halde fotti fi ɓantal ballier ɗum jeyodira e parti politique ɗum jeyodira e affaire famille jeyodira e affaire ɗum ɗo mais ɗum ko affaire halde fotti fi ɓantal ballier sa wi ballier ko fi fof waɗɗa bon joni noon onon noon ko fiyo no heɓi ɗon initiative innugol tun halde fotti ɓantal banlieue par exemple minen wonɓe gaɓe haray min tawaka e mum non par ce que banlieue wi ɗon ballier on ko par ce que ko toon daƴƴere nde woni andi ɗo joni sa wi ɗo joni Laguiné ko wiyata capital ngal Conakry bon joni noon mawɓe amen ɓen pour sembingol affaire on pour yoɓe tawe bon ko kamɓe ko ɗum addi yo min waɗu ka ballier toon par ce que o inondation ko toon doole makko heeɓi hay tawi noon o addama ko grande mosquée o waɗama ko toon wono ka covid o kadi doole ɗen a 80% ko ka ballier toon iwri joni noon si tawi woni ari ka Dakar ga ka par ce que neɗɗo fof neɗɗo hiɗa kafa e goɗɗo kafa e makko mais goɗɗo wona ɗa tawa himo hara an e on ɗon ko yurmodirɗon ko walla ko wonɗon naɓidude kon ala naɓidude ɗum emo kafuɗa on
bon ko ɗum addi haldi fotti fi ɓantal balle par ce que ka covid 19 ɗo piiji buyi okketeno ɗo walla are ɗo kono pour yo ittane fi balliye on walla yo mawɓe wonɓe ka balliye ɓen heɓu geɓal tawa ko probléme tawa piiji ɗin fof ko Dakar ga wona e waɗirede déjà général on maki fi ka covid ɓay on créé on ɗon plateforme ha on fuɗɗike golle mon ɗen ko honɗum waɗɗon ka covid non covid on ko toon minnuma affaire on développiri par ce que ko fanɗi e nder 10 millions heɓinoɗi ɗin ko fanɗi heede 7 millions on fof ka balliye toon iwrno ok bon kaye on no waali ka Aladji Boubacar Ndita no wertirano noon fof o waali toon à 80% ko toon iwrano bon ha ara noon joni inna joni yo fottine par ce que minen Pikine tum meɗe wawno wadde min waɗaka e junngo préfet amen on comme no tinguiji warruno noon min noddamo ko baaɓe goo min jonnaɓe bon min inna ko Pikine min tawa mais min tawi hakkude Pikine Guédiawaye Dakar ko si yimɓe ɓen comme no portoɓe wiyata kon so ini on ko fait la force après min inni joni o hawtodire wona e communauté guinéen on yeey ka ministre de la santé ɓolon guinéenɓe ɓen fof heɓa e teddungal INCO bon après arano waɗa e inde communauté guinéen fof après ɗumanna par ce que waɗama no keltati waɗama tingueji waɗama ka mairie plateau ka mairie Dakar waɗama toon bon woɓɓe goo yarno toon après mais toutes les façons communauté guinéen on heɓiri doole ardugol ka ministère fan bon ko ɗon tawa ko waɗa kon tawi no wawi couvre fof bon après warra noon d'accord donc somi faami onon ko créé non ko addi ha on créé ɗum ɗon kadi ko fi tawi tun si covid tawi tun heeɓi inondation tun ka ɗo mbaɗi activité ji gandanɗa hoorema non ko wonno toon gandanɗa hoorema on tambitoto jama o non ko wonno toon wono haldi fotti fi ɓantal balliye ko créé no ko pour de dire que jama men on joni hino ka balliye toon buyi par ce que woɓɓe ko ga gollata mais ka balliye toon ɓe hotta bon particulièrement kadi tawa hiɗen mari toon juulirde nde tawata hiɗen duwande tambitade no wiye jakka pullo Fouta rudde buun bon tawi noon fayda on ɗon jakka ko olo ɓen ɓuuri mo andude port à port enen guinéen wonɓe ɗo ɓen bon ɓeyna jakka pullo Fouta mais ko enen woni toon joni noon inna joni so tawi woni waɗama haldi fotti fi ɓantal balliye hawnaki yimɓe jondira juuɗe bon honno renouvela juulere nden ɓeydita ko golla e mayre kon wono so tawi no wodi toon fiisireji ɗumanniɗi dal wonta dal e junngo communauté on dal yimɓe ɓen reconnaisa ko wona e wolede kon juma pullo Fouta yimɓe reconnaisa ɗum ha fuɗɗorɗen to waɗirde ɗon laylatul hadiri rawani fuɗɗorɗen nagge mi nani hikka ɓe heɓuno nayi ɗiɗi bon alhamdulillahi rabbil alamina malgré mi tawano ka hikka on mais rawani bon lan tañƴini hilan tawano délégation e fondateur mum on lan tañƴini komi wonno premier fondateur rawani mais hiɗen andi tun comme ko olofuɓe wiyata kon lusotti rek am borom si tawi hunde nde yeehi ha marsi woday kadi arɓe tawa ha rawana wonnoɓe hanki ɓen bon hiɗen andi ɗum ɗon ko jikku men enen surtout accitugol oɗa nanga oɗa ɗum ko jikku men enen d'accord en tout cas monsieur général Pikine kadi no woodi ko gandanɗa hoorema depuis on ɗon depuis kadi covid on feƴƴi jusqu'à présent activité ji mon ɗi fof joni arrêti c'est à dire anda kadi on ala wadde activité ji ko manque de membre marɗon ka ko manque de président surtout ka anda konno banlieue donc ono joni groupe mo gon joni fermino carrément non ka groupe banlieue o andi ɓay marché ɓe accituno créanawɗo law on ɓe créé goɗɗo goo sabu ɗum akkituno bon d' accord par ce que hawraka andi hunde no woodi ko en fof kafuɗen no woodi ko an tun jeyɗa no woodi ko min tun mi jeeyi bon no woodi kadi ko créeɗa an tun fi ɗum ɗon par ce que andi football on rewano e ɗum ɗa football on
ko ressortissant guinéen au Sénégal culture et sport ko on créé tournoi football on mais si tawino woni kaka ballier to wona woni soutenage par la ballier hatta ballier on soutena parce que ko to wona e waɗede ko wonɗo toon kadi jogino initiative on parce que o ressortissant guinéen au Sénégal sport et culture ɗum kaka mi yalti ka moyen Guinée mi créé un groupe ɗon pour teggugol tournoi hara wona tournoi moyen Guinée hara ko tournoi guinéen parce que mi woyino kadi tegude ɗum Dakar Pikine Marsa parce que no woodi ɗo joueur ɓe hara ɓe faalete kaɓe joua mais moyen on hara permetta ɓe heɓugol terrain kaɓe hollira mbawdi maɓɓe ndin parce que si tawi woni wano stade Iba Mar Diop temedere yimɓe no habbi ɗon kamɓe sénégalais ɓen ɓe habbi malien ɓe ɓen no habbi enen guinéenɓe ɓen kadi ɗen habbi parti ji bon andi satiray bon joni noon koɓe waɗu football ji maɓɓe ɗin ka jaarendi ha para ɓe ara ɓe adda final ngal ka stade Iba Mar Diop mais joni noon no woodi ko mérituɗen ɓuuri ɗum par ce que so tawi ɗe wawi hebde tournoi waɗamo stade huɓɓina projettaire taway no ɓuuren ɗum kadi sukaɓeɓen surtout hara ko nuttir on hara ko jemma par ce que ɗon haray buy jippoyke waway arde photo siko gollira ɓe ñalorma d' accord simi faami tun noon on ɗon tournoi koye terrain goto zone o woni terrain goto 45 jours Alassane Djigo ko sabu noon on jouano ka terrain jiga kan non vu que déjà on ngani ko tournoi pour le Guinéen du Sénégal andi ɗum ɗon ko wawata wadde ko so tawi ko fof hara calɗe ɗin no woodi par ce que mi arno fi on tournoi mi arno mi yiide ɗo oɗo honno Ibrahima Sori en mi yiiduno ɗo yimɓe buy fiyo men wallidir fiyo tournoi on mars hara ko nokkel ɗin fof o jouete niveau de Dakar hara o yaha e Rufisque hara o jouete Parcelles o jouete nokkel ɗin fof mais andi rek bon enen sikkitagol no tampinen e takkitagol ɗum no tampine par ce que sa wi goɗɗo yo wallidir probléme fi yo wallidir tun ko probléme harale no woodi piiji goo par ce que sa ɓanni ko financiére nde te kon ayni joni par ce que aɗa andi tañƴini on tournoi on fof ɗon andi 1 million en perduno e mum à cause de honno oɗo bari kañum Didé Diaw e Abdourahmane Palaga bon 1 million en perduno e mum kono 1 million francs CFA mon perdiri on ɗon tournoi ko par ce que min tournoi goto par ce que min koko mi wi on ɗo kon ka balli e mi hoɗi mais en même temps mi wi ko tournoi on ko ressortissant guinéen au Sénégal bon mi noddunoɓe min bon joni men hatto mi waɗa tournoi on heno ɗo premier finance ko financirte kon par exemple parce que a wata yaade guerre a jogake hay hunde il faut tawat a mari ko waɗira a moyen financé seeɗa bon ɓay hari mi soodi trophée ji ɗin minni kadi encadre stade walla encadre ɗum ɗo hay so tawi goɗɗum go heɓoyto walla woɓɓe go wallitoyto mais ko il faut ko pullo fota wiyata kon si goɗɗum no yiggandema ɓawngo yiggana hoorema ren ɗum bon il faut yaltina goɗɗum a moyen somme wiya ɗum ɗo koye jama o wallitor bon jama o noon woɓɓe goo yiral noon woɓɓe goo kañum yii xeyna ko mbuuɗi hakkaɗo walla ko goɗɗum goo walla extra bon ɓe waɗi koɓe faala kon mais tawde lan jogino ambition waɗugol tournoi on te kadi mi haldidama mi continue kadi tournoi mi teguiti kadi goɗɗi goo par ce que ko fanɗi plus de 4 millions a yawnoye mum ɗon tournoi ɗo kono objectif on marché par ce que falanoɓe sikkunoɓe latta ko ɓen tawi laatike haadiji haldaɗe ɗin fopp hunna e nder 45 jours c'est le premier fois mi tañƴini ɗum waɗi e nder Sénégal d' accord en tout cas wonɓe darde Jama TV ɓen on nani ko général Pikine koɓe woni e avance ɗe ɗo kon comme des révélations comme on veut le dire nanen kadi général o maki hay fendo yaltuɗon ka moyen Guinée ko ɗum adduno ha yaltuɗon moyen Guinée ko on yaltane hoore mon ka non on yaltina moyen Guinée non mi yaltina Souleymane commissaire yaltinimi tawi ɓawi o yaltinilan kadi bon o wi moyen Guinée c'est pour makko kanko bon ɓe waɗi complot par ce que min andi rek koko wiɗen nanen kon yimɓe ɓen siɗa yaadude e maɓɓe il faut si tawi woni o wonali nokku gotu e faaleji gooti haray vraiment ko ɗuma par ce que min
haka won ɗo mbuuɗi anno ka Souleymane Comsaire bon joganiɗa mbuuɗi kamɓe organise noɓe on tournoi ɗon par ce que min mi wiyata e base wiigol en heɓoyey min ko ɗum ɗo marɗen ko ɗum ɗo watten taho min ko on principe mi yarata min sen haldi en fottu ko ya addu seeɗa mi adda seeɗa kaari kadi adda seeɗa siɗen ɓuridiri ga kadi mo be men waɗa mais na en habbo ko nelleteɗe walla e habboɗen ko okkorteɗen te en haaldida e okkorayɗe ɓen ɓen min ko ɗin programme ji woni mi wawata bon ɗin ɗo mi wawata min si en haldi a addayi siko ɗum ɗo marɗa halden innen bon hiɗen mari hiɗen faala fuɗɗade hunde kaari mais hiɗen mari budget hunde kaari bon ƴetten ɗon noon programme on si yahen noon ɗaɓɓen ballal bon mais min mi participe no avant tournoi moyen Guinée on no waɗe bon après par ce que min mi yiɗa bon ko noon mi wawma wolirande après yahoy ɗon ha ka final no c'est à dire min faala andude daƴƴere nden daƴƴe tigi tigi on kono no waɗi ha hande towli ɗon ɗon wiiɗi ɗon o yalti moyen Guinée waɗɗon tournoi kono ɗum addi ha yaltin non men hawrani iwɗon laggine iwɗon moyen Guinée définitivement non par ce que na moyen Guinée tun woni laggine non no woodi ko waɗa ko jamfa waɗi nder haaldeno hunnaka ko ɗum ko jamfa waɗi nder toon par ce que andi yeehi ha heddike final rek bon affaire ji ɗin fof ko min e siidi ndelo rondinoɗi à 80% par ce que 100% ko Allah woɗani joni noon responsabilité tournoi on ko Grawuri Thialere kañum e Souleymane Comsaire bon joni noon ko financement on ɓeɗo ko finance toon kon ko min e Souleymane ko min e siidi ndelo woni e wadde bon yeeyi ɗon noon ha ka final bon ɓe hiyoy goɗɗum goo ɓe waɗoy goɗɗum goo tawi sonkama toon versaire ji bonnama bon innama kadi tawi ɓe haldete ɓe firta innete jour naggam jouete tawa ɗum kadi finete jouetake ɓenna komi ar mi wowla min aɓe min mi wona mi ŋeŋiru min mi wowlata haala firta o mi wawata min sen haldi hunde ko hunde par ce que wona stade Iba Mar Diop tum woni terrain e nder Sénégal bon si tawi en haldi e waɗay ɗo e waɗay bon laati bon ɓe waɗi coup quoi comme coup d'état rek ɓe convoqué lan ɓenni simi wonta e komi faala ɓe faala ko yomi ɗumanno yomi walla ay tricasugol équipe ji goɗɗi goo wiya équipe goo no mari supporter walla ɗum ɗo e ɗum ɗo min mi anda e ɗum e football c'est le meilleur gagne ça simi famima ko monko ɓe faalano waɗgo complot e hoore équipe aji ɗo comme ça ko waɗa complot ji te min mi wata ɗum mi wata ɗum Allah wawna Allah d'accord ɗon noon on final noon kono sakkitorno non min mi tawanoka non parce que on tawama début non ha ka final voilà mais min mi tawaka min ɓe yaltinan e tawi ko min udditi plateforme on e moyen Guinée sport et culture Souleymane Bari wi yomi randu mi randi bon minni ɓe mbuuɗi andi ɓeyni joni ha final jusqu'à présent ɓe yoɓa Allah silan faala joni mi porta mo plainte no final o joaka taw simi faami non joanoma mais probléme waɗi toon kadi min mi yahano noon probléme honno probléme financiére jontugol heddi équipe ji ɗin mbuuɗi mum ɗi donc simi faami ko noon joguino financement global famali non le fait que o maaki jouama ha ka final o on tawaka joni goɗɗo go wi probléme hen dagol ko ɓe wiyano kon donc ça veut dire que son tawano ɓen wawi hendade num bon bien sûr parce que andi so tawi joni en haldi hunde e waɗal nde en haldi joni ko kaarijo parani ɗen joni on inni e waɗu budget men on jonne mo waɗi budget on en jonnale mo par ce que ko Aliou Ndoye ɓe parinno met Aliou Ndoye joni noon haari ko on ɗon ɓe falno e waɗu budget ji ɗin eyyi ko on falno ko on innuno finance e budget ji ɗin mais yeehi ha nder toon probléme waɗi entre autres andi haari élection no fokkiti élection local bon ha e élection pour mairie ji ɗin joni noon woɓɓe no wondi e woɓɓe no wondi e woɓɓe andi tawi woɓɓe no wondi e Mamba Ñang ka moyen Guinée woɓɓe kadi ka e nder on tournoi ɗo no wondi e Aliou Ndoye joni noon Aliou Ndoye déjà o arano final ngal te kadi final ngal no duwano jouede avant élection o pour de dire que tama o heeɓo ko ɗin action ji fof noon rewi bonniti piiji buy nder toon politique wigol joni e waɗa e ɗum ɗo fiyen gaño ɗum ɗo
bon woɓɓe goo yaari sorano woɓɓe goo acci yawgol bon piiji bus dal waɗi e probléme politique par ce que kala football kañum ko damal mum mari ko règlement mum feere mari sa inni a naada e football ko politique waɗirta football a andi kara hammartirta voilà d'accord e gartay kadi relation mo nane o maki Souleymane Commissaire kono relation mo hakkude mo e Souleymane Commissaire non hay fus men ala relation men ala relation men na men ennemi kadi bon mo be amen jokki programme déjà ko moy ngina tawa ɗon non ko moy guine mais yawno organise gol ballon ɓayɓe noddila mais min koye laguine mi tawa non à part ballon o ko e moy guine tawa ɗon non min koye guine fof mi woni e nder mako mon ɗo o maaki on yalti e nder moyen guine non mi yalti ka tournoi donc haray ko président non donc président o yaltinan ka tournoi kanko Souleymane Commissaire yaltini lan sa face à face mais mi jaɓi par ce que ko Allah jonnima fewndo ɗo wongol président moyen guine bon mi absettay so wi o mi wata yaadude y a pas de problème mais ko mari ton kon organise mi hetta voilà c'est tout d'accord en tout cas merci kadi wonɓe darde ɓe Jama TV info wonɓe Wakam Medina Guédiawaye Parcelles et Pikine donc hande ko général Pikine Yagouba woni invité men ka laaɓay poy ka émission laaɓay poy ɗo e Jama TV hande noon ɗo gandi DJ Bello Diouli kanko himo duwanno wonugol ɗo mais o heeɓi empêchement à la dernière minute donc innemo ɗum bonne chance ka woni toon fendo actuellement kadi général nane on maki on perdi 1 million e tournoi goto ɗin noon 1 million ji no wodi mo jonnuɗo ɗo mbuɗɗin fi on tigui prépare tournoi on ka kono dal non grave on passe on tourne non parce que yimɓe envoyé la message ɗuɓe lande général kono ko honno o perdiri on 1 million makko non non ko ça fait ko Aliou Bari en andi si en tummodiri ɗo joni il faut heɓen imam par ce que ko pullo Fouta ɓurata yawde andude ka yimɓe tato timbuyo imam tawete n'est ce pas bon joni noon si a inni fottama kama a wi kadi ɗen faala wadde tournoi a inni kadi hino ɗo somme na an jogoto ko haldete kon par ce que a wata jogade fof ko ma jonna goɗɗo bon min mi yaltini 1 million on ɓeyni mi jonnuɗi Aliou Bari mi jonnuɗi Aliou Bari jippi yeyi mais Aliou Bari tun suusataɗi ñamude quoi mais par ce que mo wondi e groupe ko ñamida ko ñamide ɗi par ce que na kanko tun o sustano na noon kadi wonde man haray komin o hulata mais o alano fit ñamugol mbuuɗi 1 million ɗi o yanganaki yayiɗi e fi tournoi ballon mais kono sa heeɓi soutenage ko wawma wiide waɗen bon no gasa waɗa Allah taw hara koko moƴƴi mais si koko boni kadi ɗa wawi wadde c'est à dire 1 million on so fami ko mbuuɗi cotisé ɗon e ɗon ka non komin ittidi komin yaltini ɗi fi tournoi football noon ok voilà komin yaltini na mbuuɗi goɗɗo de kamɓe goto itta 1 franc e maɓɓe min ko mi yaltini par ce que no welanmi ha ka won ɗo andi tournoi mi financé mo ha pari ka won ɗo kadi lan valeur de 600 000 ha 700 000 lan soodi trophée ji fof joƴƴini sikkugol kadi heɓay opportunité par ce que ko wiyete kon heɓay jama yiɗuɓe sport on continue quoi soodino trophée ji ɗin fof mi sikki tumi présente ɗi ɗo kadi une seule fois mi addiɗi ɗo hiɗi Pikine mais yimɓe sikkay bon jama woɓɓe goo sikka haray ko goɗɗum goɗɗo gañoto toon non ça fait neɗɗo a yiɗay haray on tigi no yiɗi wallitagol jeunesse on quoi pour que ɗi ke ɓe ande kadi ɓe wawa kadi hollirde talanji maɓɓe ɗin bon par ce que mi organise ɗo tournoi mi anda 2010 2012 ka tournoi sellu dalen mais sukaɓe tato yahuno Europe e on tournoi ko Issa Mali joguinoɓen on école football kanko kadi fewdo ɗo comme no oɗo jogori ɗo école football ni Ceerno Madiou ɗo ni woni onno mi anda honno mo mari ɗo école football mi ari ɗo kadi mi tawi ɗo école football Wakam ɗo Sengo Ley ka wonɗon ɗo bon ko sifa ɗin école ji football no mi yiɗuno hara à moins joueur ɓe yalta e mum yaha quoi bon parce que ça joui ka gazon a joui ka tawata yimɓe ɓe no wawma ƴettude bon yimɓe aray ndara quoi d'accord parce que hay o tournoi feƴƴuɗo ɗo hay pay ko gotum ko chance tun woni kon heɓali mais o falno yaade
o heɓuno contact ji ka vidéo ji makko hay boyjo go kadi mo Guinée Bissau mais ko pullo Fouta kankadi o heɓuno chance o joue nawetan o joue hay championnat ɗo ɓe noɓe ƴettaymo. D'accord. Voilà, en tout cas, 30 minutes. Donc, c'est la régie. Si vous pouvez vraiment afficher le numéro de téléphone, vraiment, participer à l'émission, poser des questions directement à notre cher invité, Yagouba Général Pikine. Donc, régie, on affiche un numéro, donc 78 116 82 38. 78 116 82 38. Donc haray musidɓe kadi wonɓe ɗo e diaspora on kamɓe kadi ɓe salminama, wonɓe Belgique, Italie, États-Unis, Canada, Suisse, kala ka guinéenjo joɗori aɗa men innama assalamu aleykum wa rahmatullah. Haray kadi télé on hino e sookejo mon kadi kala ka yiɗon image walla émission Jama TV hino traversa, s'il vous plaît soutenez affaire guiɗin, partageons kadi kala ka yiɗon vidéo Jama TV, woni ka Facebook, woni ka TikTok, woni ka YouTube, kala ka yiɗon fo haray partager. Jetten le premier auditeur wala auditrice ka Jama TV. Assalamu aleykum. Allo, assalamu aleykum. Assalamu aleykum. Aleykum salam, Grand Badiane. On jarama. Jarama de nana ton. Janto yettude Allah, hino make on no. No make Prince Diallo jodi do Medina. Prince Diallo depuis Medina. Ara mi wuri ko invité mi wuri kadi auditeur auditrice fop et téléspectateur et téléspectatrice fop. D'accord, monsieur Prince. Ara bi nan ni kadi ko en woni yewtude kon. Naam. Ara duwa héritede parce que sport on kadi ko non landi. Ko évoluer no tournoi ji ni yaltina talent ji jeunesse guinéen be wonbe Dakar ben. Parce que je heɓi ɗo joni joueur ɓe championnat Sénégal sport tay talanji men ɗin fi heɓo équipe nationale en kadi ka équipe nationale men ɓe représentant wuɗɗo Sénégal yehi zone équipe nationale sili national de Guinée. Parce que non grand général mi andama kono noon ko woni haalde ko haala sportif aɗa fof watta no wiide enen Guinée on jonnodiren juuɗe wallodiren fiyo kala ko nanguɗe yo laato labbe hara wona Sonko wona Piro. Parce que ko wonte ko nennete kon enen pullo Fouta yo wawi jokkere en nan. Naam. Wata joɓ muma suuka hakkunde men. Naam. Ay Grand Badiane hanki on tawi men minen DJ Assane eɗen anima ɗo mariage en DJ Bela. Naam. Ay ko mi wonno caméra mi wonno joguiɗo téléphone wonno ɓe caméra no haara mi wuri ke yiɗo jama mi wuri ke wonɓe dardemi fof. D'accord, inchallah ko Medina wonɗa ay ko Medina mi woni haara kala ko mi haali yaga tawi welali goɗɗo haara mi tori yafuye ko hen fof koye gotum. Non, c'est la famille frère. Ok, merci beaucoup. On jarama mi wuri kadi plan général. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jarama albarka. Merci, on jarama. Merci. Ok, merci. En tout cas, merci Prince Diallo depuis Medina. Wade tunka no guéri non note donc 78 116 82 38 fi on participe à émission. So mari kadi question ji randa hore may don fala landa de général Pikine. Hare donc kadi soyez encore une fois de plus la bienvenue chez Jama TV. Allô, salam alaikum. Allô? 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 No jolti. Allô? Voilà, haray kadi non si on noddi men tori ko me jeji on so hubbini tele ɗuyte volume telon ha wawe famodirde c'est que do jogi kadi portable waɗon portable on feere ha wawe famodirde parce que on wata jentade hita mon gon ton innon kadi on wala téléphone c'est impossible. Général. Oui. Hande Guinée au Sénégal lo ben be joddine kadi ko wete au conseil. Oui. Au conseil ka fuddano birdi ha hewti fen do ha joni. Ha hande men tobbal ton yitere général Pikine et pourtant général Pikine ko responsable njano ka communauté guinéenne. Be non dali on ka no be noddiri on no woni henanali on. Non particulièrement be no dalla. Parce que mi heɓuno mission mi yehi Guinée mi arti bon tawi ambassade men on tawi mo heɓi fatunde mi ari mi hiwrimo
fatunde nden kamba à niveau de ambassade après mi rencontre ɗon min e makko e Grawuri Calere Grawuri Calere ambassade on inni kala ko wawete wadde haray holliten guinéɓe ɓen fof surtout oɗo kadi par ce que ɓe précise lan quoi bon ɓe wi ɓe hollitelan kala ko wata feƴƴude bon heureusement min ko ɗo mi nani ɓe inna ho conseil no woodi e ka réseaux sociaux ji ka wano no ɗo plateforme mo woni mum nan ɓe wola bon mi wawali famude par ce que ko siɗa andi hunde nde wawa walla ɗa tawna e hunde nde wawa wolde fi mum sa tawaka aray bon a wata wiide tawaɓe watta mais an mo anda on a wata wadde ka anda est ce que no hande onon doleke mawti ɗon o est ce que koma sabbu ɗon ha ɓe nodda on si tawi ɗon emo randu tagaɗo ko ma o nodde kala ko wawi wadde ko wakkili wo ko wakkili ko ma o nodde par ce que fi honɗum ka anda kon walla ko waɗa e ɓawa ma kon a wawata ɗa wawi noon andude joni par ce que na e plateforme wona e waɗede tun wannoɗa immotoɗa yaaha mais il faut andinaɗa par ce que neɗɗo aduna ɗo ko piiji tati il faut considérer ɗa sa considéraka an wata considérde hoorema walla sa considéré hoorema kadi a woɗay ka joɗɗa par ce que considérgol hoore mum ko joɗagol ƴette auditeur d' accord ƴettego goɗɗo allo allo assalamu aleykum maaleykum salam jarama ɗon on hiire jam jarmi ala ɗon yettude Allah ɗo make honno Saliou monsieur Saliou ɗo nodda men honto Ngor Saliou depuis Ngor d' accord hara mi heɗiti on aɗa ko fisitone Ngor ɗum général Peguine ko adino remnodiri on d' accord awa allo ok allo oui on jarama oui force Saliou ko adino ɗum yettude maɓɓe ɗon allo on jarama oui voilà en tout cas merci monsieur Saliou depuis ton e Ngor walla Almadi merci pour l'appel nana ɗon fuɗɗiɗo makude fi on noddama ma on noddaka ka CNT onma ka au conseil eyyi sa anda hunde walla han noddayɓe ma noddalima walla an kadi a anda a wawata arde par ce que anda hay ka liye honto wona waɗede ko so tawi woni waɗama ha paari a yii ko waɗa ɗon bon anda waɗama mais si tawi are waɗen emin waɗi ça fait deux voilà donc ɗum noon mi wi est ce que hande doloke mo joguiɗon ka communauté guinéen o hiɗon sabbi noddede surtout ko au conseil wiya au conseil na affaire personnel ko affaire la Guinée fof est ce que ɗon sabbi ha ɓe nodda on si addon idée ji mon ɗin ka au conseil ko mbo organisé ɗum na Mamadi Doumbouya hein fi Guinée na kanko woni président de la république bon min ko min woni premier personne e nder jeunesse guinéen au Sénégal soutenu projet colonel Mamadi Doumbouya a Douta Seck boy ko arduno ton ko Piro e Sonko e Gordo Garda mais min mi ari mi wi je suis très content ko kanko colonel Mamadi Doumbouya o hendi laamu gon kon en tant que jeune mi kadi gabari makko on ha jusqu'à au présent ala fewndo ɗo ɓuranɗo lammo e nder lagine par ce que si wonde welima ha on tuma e nder ɗum woodi ƴettuɓe toon engagement ji wonde manna ɗo andi no wodno toon ko winditeteno ɓenna kala mo heɓuɗo ko metti ɗum e nder lagine yo wowlu sikka ɗon andi ɗum ka mi organise no ɗum Pikine mi luwi salle oxygène mo 150 000 mi nodditi guinéenɓe ɓen fof bo kono buy arali mais ambassade on consul on e hoore mum o seenino bon waɗa ko watte kon fof heeɓi yogaɓe arɓe wa 50 personnes arno waɗi déclaration mum kono nomi luwirno salle on noon ardano noon mais depuis on tuma jama on wattani hila kadi piiji buyi nder ton e organisation ji ɗi mi organise Pikine ɗin par ce que yimɓe ɓen noon koko wiɗa ɗo kon par ce que hari ambassade ɓuri hewti e nder Sénégal o meeɗa yaade o ñalloya ka balliye ton mais min noon mi yeehi kanko sonnajo wonoɗo ɗo on fewde on tuma Douta Seck ko kanko invitano
min ko min woni premier personne e nder jeunesse guinéen soutenuɗo Mamady Doumbouya ko ɗum adduno hay ɓay mi invité ɓe noddiɗanka ambassade ɓe ni vraiment kamɓe ɓen bon ɓe weltike quoi min ɓe d' accord ko rôle am mi waɗi par ce que na kamɓe waɗani bon Allah waɗi ɓe yeeyi ɓe juuli juma Pikine ka juulirde fulɓe Fouta no darini ɗon juulirde Alhaji Mamadou Satina ɓe ari ka galle me en wonde Pikine hiɗon andi onon Badiane tigui tigui hiɗon andi la wi salle momi jogui ɗon on hila waɗanimo communauté guinéen ɓe ɓen hay woɓɓe no ara ɗon fotta ɗon chaque dimanche ha hande min meeɗa tummodirde ɗon ko caabi ɓe aranta ɓe fotta ɓe immoɓe yaha e nder communauté guinéen ɗum noon ala leñol ɗon ko fi fof joni particulièrement ɗum ɗon ko ɗum kadi addude kadi ɓay ambassade oɗo kadi hewtiɗo o tawno ma o hewtoya Pikine o naɓa kadi haɓɓere goto o hiwro communauté balli e wonɓe Pikine ɗuen alhamdoulillahi rabbil alamina mawɓe Pikine ɓurɓe hewde ɓen ari habbi ɗon kanko ambassade on ɓe hiwrodiri ka 16 men ɗon par ce que ɗon ko 16 Guinéen mi waɗi ɗon wona 16 général wona 16 Amadou Badiane walla kaari ko en fop kafi ɗon kala mo haaju mum yanino wadde ɗon yaha e waɗa haaju mum o bon ɗon on kadi feƴƴi d' accord sinami fawi il me semble que ɗon voyage seeɗa joni on hewtiti est ce que vous êtes prêt e golludugol e au conseil wonɓe ɗo ɓen fendu ɗon min kala ka dialogue politique waɗ dialogue fi ɓutti e fi nanodiral ka waɗete billahi je suis prêt par ce que ko ɓuttu kon tun e nanodiral ngal tun naɓirta yimɓe ɓen avancinta yimɓe ɓen wona sertigal ngal wona piirongo wona sonko ngon wona yenidiro ngon wawata naɓirde jama on avant e hollude jama on avantage mum par ce que a wata yidde ɗo joni la yiɗi Badiane ko candidat mi fotanayi Badiane simi resansaki mi tawaka ka dialogue te watte toon mi tawaka ka yewtite toon mi ƴettali konngol ko honno mi janggo e janggo si innama ɗo par ce que ko politique on ko ɗum landi politique on na wigol min ko Badiane welata lan ko wigol bon joni ɓay ko Badiane welayma a yaha suɓoɗamo ko ni suɓortamo par ce que texte on no woodi texte on no yeehi ha adnallam fo reconnaisi ko on texte ɗon goɗɗo suɓorte bon joni noon simi rewali ka on texte ɗon fiyo mi wawa suɓoyadema komi yiɗuma o wawata martude par ce que ko il faut mi heɓa komi suɓoro e makon koma preuve ko ɗum ɗo suɓorta kaarijo si o wawa resisude ka suɓiɗama ɗon wona ya wi ko an yiɗimo ɗum ɗon martata ko ɗon par ce que ko ɗum wona hollirede ɗo joni hande wiyayɓe no yiɗi lamɓen est ce que joni si innama ko élection watte siɓe wotana lan est ce que mi gañoto joni ko yinete komi addu photo an on e kaydi an on comme no joni ƴetten exemple e ɗi téléji ɗo fof mi invité Jama TV mi invité Foli TV mi invité ɗo e ɗo e ɗo mi invité RTS mi invité ɗo joni est ce que na kam yeehi ɗon na on ɗon télé ɓuuri yidde si mi invité tama foof e hande e lendi e 21 heures télé ko mami yaha e goton mi ƴetti argol ɗo ko mbaray mi ɓuuri yidde kaka maire ɗon ka voilà joni noon ko noon woni fi aduna joni noon sa tawaka ka dialogueteɗon a tawaka ka yewteteɗon a tawaka ka winditeteɗon a tawaka e ƴettoyɓe kartal ngal a wawali kadi défendude communauté on fiyoɓe ƴettu kartal wonti haala est ce que ɓe ƴettay par ce que Dakar e recensa gongol walla ko wiyete hoode conseil ɗo wona Dakar ɗo tun haaɗi wona innugol ko Médina walla ko Pikine walla ko Guédiawaye walla ko Parcelles mais nokkel ɗin fof no duwa waɗede e hoore honno waɗirte par ce que hiɗen ɗuuɗi joni noon si tawi a tawaka walla a noddaka ka yewte toon a anda ko ɓer ko yiiɗa ko walla joni ɓe na on no ɗuuɗi haala walla on se wolnimo o bon o bonnayyi bon si tawi ka gonga wolte si tawi gonga kam bonnayyi andi le woɓɓe le kadi hay so tawi woni ko laaɓiki waɗaka dande mabɓe ko gonga kam ɓuraniɓe ko woni kon fof par ce que koko gasata andi ko maɓe bonna si wolo gonga bonni andi si tawi le on ɗon no fellito wiwata e ɓawa gonga kan ha o maaya andi ɓe tawantamo e piiji buy par ce que ko ɗum lordi piiji buy politique noon ko ɓuuri hewde e politique on à 80% politique walla à 60% ko ɗaynidiro wona vérité ala e politique voilà. d' accord général Pikine ɗo kadi souci mum seeɗa e parti UFDG en certain moment est ce que on wurtike ka parti UFDG ka ha joni hiɗon non mi falaka
parce que auditeur ɓe no woodi ko ɓe faalete no woodi kadi jama on ko faalete heɗade hande ɗum ɗo si tawi Allah waɗi ko enen jeeyi ko enen woni fiimum min on dal mi amanta communauté guinéen on beru wo ko Allah hokkilal gurdam e cellal mi amanta communauté guinéen on mi faala par ce que andi ɗo si en arino ka football en développé no football on faalaɓe football ɓe tawe ɓe nodda ɓe anda ɗum ɗo no intéresse ɓe tawe ka football ɓe anda ko l'équipe par ce que football ko l'équipe watta ɗum andi ɗo football ha hande wiyaka tato contre 11 ɗiɗo contre 11 8 contre 11 ko 11 hayso probléme waɗi nder ton ko ɗum bon no a yiɓe nodduɓe ɗo wano o suka adiɗo noddude ɗo sport on no intéresse mo no woodi noon ɗo million de guinéen jeunesse guinéen pellet ta ko wowɓe ballon yiɗuɓe ka ballon watte ta kadi ko marɓe yiɗuɓe moƴƴa ɗum kono ɓe ala ka ɓe waɗa joni noon si ɓe heeɓi ko ɓe wawata wadde ɓe heeɓi kadi ko wallitotoɗo ɓe walla mo ɓe wallidirta e mum tawa ɓe ƴettay joni noon mi faala yo waɗir affaire on par étape joni c'est-à-dire tamɓe lan la woni général bon wono kalli FDG tamɓe lan la woni wono kalli FDG min je suis libre ɗa wawi nadde hunde ɗa wawi yaltude ɗa wawi kadi wontoyde toon bon min li FDG mi bon mi wawata mutade li FDG sinara haɗa ɗum ko débat spécial waɗɗon adduɗo mo li FDG o jooɗi mi jooɗi par ce que mi yiɗa toñude goto mi yiɗa kadi wadde ko welata hay e goto parti ko parti non c'est-à-dire ko honno heɓu ɗon ko metti on toon ha tawta hande piiji buyno welimi e li FDG mais piiji buyno mettilan kadi jonnon ko metti on kono ɓuuro mettude kon non ɗum ɗon mi wawata ɗum développude sinara hara koɓe li FDG jooɗi walla min kadi hara lan jooɗi en tant que li FDG mi landore en tant que hari komi militant li FDG mais mi acciti par ce que si yeeyi ha waɗini a waɗi tournoi unitiri tournoi on ɗon ɗuma on ɗon parti ko par ce que harɗa nder toon harɗa nder toon n'est ce pas walla haɗa parti on no welma joni noon hande ɗo si mi organise tournoi bon mi wawatamo unitirde li FDG mi wawatamo unitirde sabu honnun noon bon par ce que mi aali résultat e ko minitiri ɓe kon mi aali kadi ɓori on tuma min e sellumen jooɗodini face à face Grand Yoff a faami mais mi aali résultat ha o inni vraiment ha kanko tigi o reconnaisi politique no o suka mo maasi ɗo yewtiri ni politique no yarani wonnoɓe sabu ɓe mayino Elhadji Diaw ha ko won ɗo jeunesse li FDG meɗen anodiri meɗen fotta meɗen wolida meɗen waɗa piiji ɗin fof mais bon min alda relation par ce que momi yaadayno seeɗa on ko grand nabi bon on kadi écartinoke li FDG hayso écartaki mais min ala fottude ka parti li FDG est ce que ɗon famude bon hunde noon hiɗa aña hunde fiiɗa añide mais yiɗira hunde kadi saabu jaatigui ma no yiɗi nden hunde on faami bon min ala fottude kadi FDG min ala yiidude mais wayri min mi wayri jooɗade fi parti li FDG Grand Yoff e honno Liberté 5 e Kalaji Moutar Kocce nde ñande jemma mi yeetiɓe komi yettoɓe kon tawi ko entre Alhaji Sidi kañum e Grand Nabi bon minni si tawi woni ɓe yahu élection fi yo nabi perdi fi wonugol tête de liste li FDG Sénégal min mi tawta on tuma gagni ɓen ɓay haray parti on no welimmi kono si wona ɗum ɓay ɓe discuté e ɓawa mi nani ɓe sonki toon ha ɓe yeydiri ha ɓe piiri min on mi wawata yaade ha mi arti ka nabi mi wawata yaade mi tawtoya Grand Yoff min kaka nabi mi woni ko saabu nabi mi si nabi noon yeehi sellu wi yo yaw o tawtoya e ɓeɗo Alhaji Sidi ɓe waɗa mofa min watta ɗum min komi andi kanko o inni mo yiɗi démocratie mo yiɗi élection min kadi ko élection mi yiɗi Sénégal ɗo waɗa ande ko oɗo woni chef hoore parti li FDG siko ennan siko lewru siko lebbi ɗiɗi siko lebbi tati ñande ɗum ɗon lanni wo kadi goɗɗo goo ɓatto par ce que parti on ko parti fof bon laati ɓe yeehi min ɓe so tawi o waɗal ɗum min haray mi wuri ɓaaw mum par ce que min mi wawata mi wonda e ma mi yaa kadi mi humo e woɓɓe goo min wawata ɗum bon par ce que tawi arama mi anda ko derkele arama ɗon 2 fois par ce que min ko première fois dernier fois on sami tawano tawi waɗama ɗon mitum 2 fois derkele ɗon tawi nabi en no luwi ɗon sal bon mi daranomi tawi ɗon no yaaji amoye jama on fottay par rapport par ce que Grand Yoff kon ɗum mettirinmi Grand Yoff wona mawɓe mettinmi walla action on mais kaka fotteteɗon faaɗi ko fotteteɗon tawi ɓiƴo no woodi joni noon si tawi a wonay a haray mo be wooday ko metti ɗum quoi si tawi siko sago an si li FDG nodditino fewde on tuma hara kaka yaaji
hara kadi yimɓe ɓe waɗay yewtay ko honɗum faala e parti on par ce que parti on na parti aaden gooto mais ko aaden gooto halfina parti on mais parti on ko fii fof ko fii communauté on fof min ko noon mi yiiruno bon tawno woɓɓe goo kañum yii parti on ko kamɓe jeeyi walla ko sabu maɓɓe parti on wonirta walla kamɓe ko si goɗɗo inni parti on ɗum ɗo no manki ɓe nayi oɗo o faalaka parti on ko ɗum woni probléme li FDG on sengo ton ha tawata min mi wawata wondude e wurdude e maɓɓe e ɗum ɗon tawi si obligé mi yalta par ce que mi naati kadi e plateforme ji buy li FDG ɓe naati lan mais mi wawata min e bambugol ngol walla naafiqiyagal ngal ko ɗum ɗon tagata mi wawata tabitude e murat ɗin joni ɓay noon on départ UFDG feno ko général towliɗo feno général koye parti o mbo woni bon min fewndo ɗo je suis bon particulièrement ko woni laggine ɗo fewndo ɗo kon taw ko soutenugol transition on ha tuma transition on par ce que ko marɗo délai ha tuma o lanni o tuma halda e élection mi daara e ɗon ko parti hombo mi jokkata mais fewndo ɗo lan soutenu transition on ha 2024 on 2 ans moɓe wi on ɓe heeɓi ennan e quelque 2 ans moɓe wi on timma si Allah no hoddiri ɓe yaha ɓe tañƴinaki noon mais si tawi ɓe yeehi on tuma walla avant ɓe yahde ɓay kamɓe organisade élection on tuma daara e ɗon par ce que na intérêt neɗɗo suɓorta parti ko intérêt bilan mo jogui on ko honɗum so heeɓi ko honɗum o waɗata ko honɗum o wawani na leñol laamoto na leñol lamminta ko ndaaro ko torotoɗa ko inata ko hiɗa soutenude kaari fi bilan makko on himo moƴƴi e yimɓe leydi ndi par ce que leydi ndi kan no moƴƴi mais bilan mo jogui on moƴƴay e yimɓe wonɓe ka leydi toon ɓe min ko noon mi yarata d' accord en tout cas merci général Barry Yacouba général depuis Pikine ƴetten goɗɗo ka en ligne allo il est parti général tamen o lanni fayda feyi nanen on woni fi projet ji boyi ko waɗɗon koni kadi déjà en cours hiɗon iwti joni voyage ko honno faalaɗon kadi wadde fi jeunesse on non min jeunesse on komi yiɗani jeunesse guiné wonɓe ɗo ɓen fop koye min motive o min toppito sport guinéen on saabu communauté men on hiɗen par ce que min komi daaro championnat Sénégal mi daaro e Tinguiɗi mi daaro e Guédiawaye mi daaro e Dakar Sacré-Cœur mi daaro e Jaraaf ñanden malgré ñanden kamɓe Casa non kamɓe homɓe de wonno joude match maɓɓe on ɗon est ce que non na Casa ko kamɓe ɓeɗo honno mi yawno ha mi fotode e joueur jo Jaraaf non min fotanoki mais mi yawno ka versaire maɓɓe min daari joueur jo guinéen jo wonɗo ɗon on joueur jo marɗo talent vraiment Bangoura mi yawno min naati ka versaire Jaraaf lan andiri joueur Jaraaf mais ko saabu guinéen joni naade noɗan ka versaire Jaraaf ton nde ñande sa ko min e Sidi Ndela en fof haari ɓe nder ton kono min jiidano ka nder terrain kanko e goɗɗo no ɗo Amadou Bari wonɗo Grand Yoff ɗo bon ko mi yejjiti ko Jaraaf on ɓe wonno joude mais mi yawno match on d' accord bon ko match 0-0 sa ɓe yaltuno komɓe de est ce que na Guédiawaye mi yejjiti kamɓe on ɓe wonno joude de d' accord est ce que na ɓeeɗo est ce que na Gorée joni fenɗo ni ko honno addorɗon fi jeunesse on non min tawi fi jeunesse on lammarani ɓe trophée ji e organise ugol tournoi si tawi woni hiɓe participe par ce que si mi organise ɗo tournoi ko goto ƴettata trophée on wona équipe ji ɗin fof ƴettata trophée on mais meilleur joueur e meilleur équipe ambiance welɗo no wawi yaltude e tournoi on mo be participa joni noon fayda jeunesse on ko yimɓe ɓe ɓuuri dolnorde kon communauté guiné on ko ɓuuri dornolde ɗo yaafo ɗon onon animateur ɓe ɓen kaka bange pooɗa mais pourtant football on doit ka accirede ɓaawo par ce que ko ɗum woni avenir jeunesse on min noon lan sodani ɓe trophée ji lan addi lan waɗi fop te kadi simi heeɓi soutenage fi ko wallata lan organise de par ce que neɗɗo ko goto ko goto mi nawnay mi maayay mi yahay
mi woɓɓe goo kadi waɗiray comme noon mais ina taake fi mi nawni walla mi yeehi walla mi maayi haɗa e affaire on continue joni noon so tawi woni jeunesse guinéen ma no woodi kadi engage orɓe wonɓe mobilisé fiyo tournoi ji ɗi waɗu min on je suis prêt mi ɗaɓɓanay ɓe terrain ji ɗin mi engage antoɓe kadi trophée ji mi engage antoɓe kadi e ka fotte mi engage antoɓe kadi e honno donc stade ji ɗin kam wono Alassane Djigo dirigeant ɓe Pikine ɓen fof e dirigeant ɓe fédération ɓe ɓe toujours ɓe lamtolam par ce que ɓe inni c'est le meilleur tournoi guinéen ɓe yino feƴƴunoɗo hon te yewnoɓe ɓen kadi fof no andi c'est le meilleur tournoi c'est le meilleur football watno toon par ce que sukaɓe no falno ka jowa ɓe ari ɓe joui kadi ha ɓe haari sincèrement parlé ɓe joui on bon tournoi mais kono en ala suivi kala ko waɗɗe wo koynugol a kaari sikku no gayne walla en tout cas kanko ɗum ɗo e ɗum ɗo ɓe sikka bon woɓɓe ɓen sikka haray ko bon a famata muraɗi ɓenna haray sa yani hara woɓɓe ko ɗum ɗaɓɓata anda si tawi aɗa jogui objectif hunde a yanata e mayre. D'accord, merci général Pikine. ƴetten goɗɗo ka téléphone. Allô allô assalamu aleykum. maaleykum salam. kono iɗon e jaam no ala tan. yettude Allah ɗo make honno. ko Alpha Oumar Danta wonɗo ɗo e Medina Fass Delorme. Alpha Oumar Danta. kono eɗon e jaam. cantu yettude Allah. ara miɗo hiiro on ɗon hiiro invité mon on ɗon par ce que ko joni mi ɗumandi mi tawaka débat on fof mi huɓɓindo ɗum kono affaire on ko intéressé lan ha waɗi ha mi naati. Nam. ko ɓen musidɓe men on wonanoɓe haaliri wonaka sport. fayda ko ɗum ɓuri lan courage de convaincre lan ha mi wawa natude. Awa. par ce que déjà comme no ɓe yewtiri ɗon noon sa daari wono sport joni ino yano adda relation ji photo ɗi ino adda kadi andodiral ngal andanɗa hoore ma adday giggol nder toon tawa yaha hamo ɓe waɗa ko hittina fi sport on par ce que hino seedu seeɗa e par exemple no ɓe yewtiri ka fi pooɗa ɗon noon fayda sa daari ko ɓuri kon fayda si fottama e pooɗa fayda heɓata to relation ko ɓuri kon ɓen ko sonko walla haɓugol kono a yi ballon on fewdo ni buy haji ko saabu ko won darde championnat ji kon woni darde dal no addude relation ji moƴƴi haray kadi no tawa kadi eltugol jeunesse on kadi c'est très important par ce que wono hay min o wonɗo wowlde ɗo minen meɗen jogui on probléme comme no ɓe yewtiri ɗo ni meɗen fokkintini sifa ɗum organise gol tournoi ji kono min wawata heɓude soutenage mo andanɗa hoorema hara ko anduɗo lawol ngol par ce que Pullo Fouta ene wo sayre e feere no metti to hunde ka jamaate lemu nder nden ko bitti waɗi si tawi woni a heesinde ko il faut ittira bittum an ko ma honto ara noon bittum kala kon ittuɗa no woodi ka fawoto kono kodi so tawi woni ittuɗo bittum kun no andi ka kum fawoto an ko ma honto min ko Mali woni ko amen ko préfecture on ko Mali sous préfecture on ko Téliré no Mali goto gaynayi Allah Allah wa min ko Mali yembere woni ko amen préfecture on ko Mali kono sous préfecture on ko Téliré awa haray meɗen yiɗi minen wona ɓeɗo si tawi woni si c'est possible miɗo yiɗi hendade numéro maɓɓe par ce que déjà sport on machallah haray miɗo yiɗi hendade numéro maɓɓe après min wawoya yewtode moƴƴa fino min anda minen kadi ko honno min wata par ce que andi Pullo Fouta kon ɓuuri ɗum tampinde townintinare no tawa e ko tampini en nam huccitare kadi goɗɗo no tawa e ko tampini en par ce que enen Pullo Fouta tun yiyata Allah subahanahu wa taala on e hoore makko ko inni ka Qur'an ko wa yasalal ulama o koya lando anduɓe ɓen hay si tawi woni anduɗo on iɗa heccimo walla mo heccuma walla n' importe quelle personne no wawi wonirde Allah ko inni koya lando anduɗo on enen Pullo Fouta noon goɗɗo si tawi woni a ɓuurimo mbuuɗi tun walla a ɓuurimo ŋari tun si tawi himo andi haray ɗa yawitimo ɗa hottitimo hay so fewji a jaɓata wallahi wallahi no te kadi ko ɓuri tampinde organisateur ɓe men wonɓe ɗo ɓen représentant ɓe ɓen ɗo Pullo Fouta ila kaɓe woni ɗiɗo ɓe woni tato hiɓe weeli jogade kono ila kaɓe yehi ɓe woni sappo noga a tawi ɓe metti jogade par ce que mo be haɓɓitoto sana feere mum nden gollira gol tawetake nam ɗum ɗon ko tawa e ko tampini en te kadi à chaque fois si jama si yeehi ha mooɓi ke par ce que ko honɗum ɓurata déséance de goɗɗo e programme sappo sen haaldi hunde e wi en waɗay hunde yeehi ha goto inni a dal kaari ko hoore mum woni ɗumaɗade o ko hoore mum woni ɓabande andu gila ɗon a fuɗɗike déséance de heddiɓe ɓen hay sino toon joguinoɓe courage par ce que ɓe seytane ha alaali gonga kono bonna e hakkille haray ɗum ɗon kam no tawa ko woni wadde ɗuma
tumanade jama on hamo be séance e programme jokkaɗi ɗum noon kadi ara eden foti wattande ile ɗum ɗon neɗɗo kala ko ɓe wawi yimɓe to ɓe tumbi imam ɗiɗo heɓotata e juulirde ko il faut woɓɓe wona ɓaawo so falji ɓe faljita mo sen ƴetti goto e fawi yeeso jaɓanen mo ha ndaren si tawi woni ko woni fewjude ko hino nafude awa si ala nafude wiye waɗɗen ni wonɓe yeeso ɓen kadi jaɓa si ɓe faljitama ɓe jaɓa ruttade ɓe tawta ɓe rectifie ɓe jaɓa ɗum kono fiya feƴƴan goɗɗo tant que fewnɗon ko newugol ha janɗa par ce que newugol ha janɗa no satti kono ka newɗa ha janɗi o ɓuri aroyey toon a woolay goɗɗum ɗum ɓen a kaari oɗo a minen ko ɗumana to ɗum no tawa e ko ɓuri hen tampinde no woniri kono si tawi woni en jogodiri ko français ɓe inata kon union fait la force allah e hoore makko ko inni ko wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarragu o wi son jogodiri on jogodiri tum on foolay kala ko fokkenti noon kono si tawi woni en fuɗɗike dow hunde enen ɗiɗo tato janngo goɗɗo aroyi faɗɗi janngo goɗɗo aroyi sakkitiɗo aroyde innama an ko woni wadde ɗo ndaara ko hoore makko ko hentete makko a déciance to gisan hay si tawi woni hiɗa yiɗno courage ade a déciance to awa haray ka hedde sport kadi haray jama on kadi no duwa yewtede fi ɗum ɗon kadi ɓe sensibilisé kadi moƴƴa te kadi kala ka wawete fottude par ce que iɗon andi fewndo ɗo no fewndode ndoni ɓe innayi wo ko kendare wotere luɓɓini maayo no leydi ndin fewndori ni eno fewndorɗen ɗo ni hino duwa kadi sensibilisé de jama on kala mo andanɗa hoore ma woni porteur de voix allah walli o wona o yewta o heeɗe imo duwa kadi yewtude jama on o sensibilisa ɓe fii no wonirten ɗo noon e ko honno waweten ɗuma nodde kala ka yawɗen kadi jogoɗen comportement mo andanɗa hoore ma hari ɓaawɗo seeɗa sa innama ko a guinéenjo walla ko a pullo fuuta haray ko teddungal jonnitaɗa hay si tawi woni a annda e fusaraɗa jonta teddungal malgré que fewnɗo sa innama ko a guinéenjo walla ko a pullo fuuta haray a tegaka e noon kono noon toujours ko e men ɓe yii ɗum ɗon haray hiɗen dowa kadi changeude comportement ji men ni si yeehi ha en tumbodiri nokkeli goo c'est très important par ce que neɗɗo ko sa teddini hoore ma mo wonduɗa on teddinama kono si yeehi ha hoyfini hoore ma tum kankadi o hoyfinte. D'accord. En tout cas, vraiment merci. Si tawi woni si c'est possible miɗo yiɗi numéro maɓɓe inchallah. Min numéro an on na ko satti si Allah jaɓi. Kala guinéenjo lan permiti mo heɗagol numéro an 77 77 woy 707 encore a waɗay kadi 7 ji tati jokkodirɗi. Ok, mi waɗi 77 sa waɗa 7 ji tati jokkodirɗi waɗa 0 waɗa 7 ok 707 9 ji tati e 0 9 ji tati e 0 9 ji tati e 0 99 90 tati e 0 77 707 99 90 voilà. Ok, d'accord. Merci. Merci beaucoup. On jarnama on weltanama machallah. Merci. Ok, merci. Voilà ko Alpha Omar Danta jeeya to préfecture Mali sous préfecture Tolire. Merci Alpha Omar. En tout cas, voilà, merci kala kadi wonɗo darde Jama TV ara oɗo woli ko woni très important parce que andi fen no Sénégal ka wonɗen ɗo no wodi tension politique manaɗa hoorema vraiment saare nden hay fenɗo ni no wodi nokkel gandanɗa hoorema vraiment hino huɓɓude payko koye no yalti ino bonnude piiji no rangude yimɓe no nangede soke ƴetten goɗɗo ka ligne allo il est parti donc ara woɓɓe fenɗo woɓɓe go no nangede soke sukaɓe go no warede hande déjà ɓe wari goɗɗo to e Ziguinchor on ɗon ko police jo warama Ziguinchor no waɗi kadi paykoye tatoy wara koye ɗo e Ngor andi noon gendarme ujon wara ɗo hande Ziguinchor on ko otowal police ɓe wonno e wadde arrière rewti e hoore makko hande to e Ziguinchor andi noon histoire on fof ko hakkude Sonko e Adji Sarr ɗum ɗon addi histoire politique on fof si tawi hande oɗo tension fenɗo kadi ni Pikine e kañuma e quartier de go bus payko no yalti no bonnude Auchan jiɗi no bonnude kadi magasin ji goo no andi noon wattena hiila surtout sukaɓe guinéɓe ɓen wotta on tawe e ɗin ɗon manifestation ji wotta on tawe e histoire politique ɗon andi ko piw gotum pet wawɗen wadde hande ko dawgol niɓɓa arta ka sowdu men ɗaɓɓen ko ñaminirɗen famille men on ko ɗum ɗo woni objectif men on hande général Pikine wi ɗon woni keɗo joni
go message on no marɗon fi jeunesse on fi kadi jeunesse on ka woɓɓe kadi hakkille mon e politique on e haray a yewtiɗo yewtere marde important kono min waɗa e nde résumé ka haqqille an haray ko yon wallito par ce que aduna mo be no wodi ko Allah okki ɗum ko Allah hokkuma kon ko ɗum wallirta jama on ɗo o mi ara ɗo fi yoɓugol mbuuɗi fi waɗugol émission ko an noddilan hecciyanki invité lan e mi tawi min kadi ala kon wata waɗande communauté guinéen on sina notagol ma e noto communauté guinéen wonɓe ɗo ɓen yewta ɓe ber komi andi fi mum kon haray kaka wawɗe rewde toon tum par ce que Facebook ko gonga kono noon ko wolete e télé kon ko ɗum ɓuuri wonde haqiqa so tawi woni onon jeunesse guinéen ɓe ɓen bon volonté ɓe woodiɓe Allah walli wawi en waɗande place télé ko enen guinéen ɓe ɓen wawata jalbinde fiɗin téléji pooɗa câble ji majji on naada ndaara kadi ɓeyda wallitade wonɓe gollande communauté ɓen par ce que sa waɗi télé badiane no wurde ka télé ɗo e woɓɓe goo kan no wurde ka télé ɗo woɓɓe goo kan no wurde ɗo bon port à port e so tawi min tum mi yehino mi jooɗike mi udditi compte an on mi woli kon faala komin tum wurata e on ɗon compte bon vraiment haɗay koyen wallito e holluɓe hino yiɗi communauté guinéen on waɗangolɓe e kaɓe ndaara inne ɗum ɗo ko culture men walla ko sport men par ce que hiɗen andi ɗi tournoi ji waɗaɗi ɗo fof e Foli TV yehi filmiɗi Jama TV yehi filmiɗi bon joguiɓe moyen ɓen joguiɓe scène ji ɗin ɓe yahay ɓe ndaroya noon malgré akkitama kono noon toutes les façons haray meɗen tori on onon ɓe Allah lanɗo waɗi jogui ɗiɗo caméra ji yon ɓeydu invitugol responsabilité ɓen e jeunesse on sa nanino responsabilité ko ala mo wona responsabilité comme noddayɓe ɓen waɗa ɓen piiji ɗin fof koɓe nodde ɓe yewtide par ce que tagaɗo sa yewtide e makko tun woday ko famuɗa e makko woday ko faami e ma si famuji mon ɗi mo be yeehi hooti ko faamu wonɗo gonga on yimɓe gollirta haray hiɗen tori wallidirgol e fiɗum ɗon te min on hilan toro on kadi e aroygol ɗo ñande wonde e hollita Jama guinéen on fino tournoi on feƴƴirno e probléme ji ɗi mi heeɓi ka tournoi par ce que min fijidarji ɗin fof no intéressé mi mais ko football ɓuratalan intéressé ude football ɓuratalan intéressé ude par ce que football sa invité lan e football a invité lan e soirée ko yawgol football on ɓurani la bon te ɗin ɗon ɗiɗi ko CCNF kono noon mo be e point de vue mum a faami la yeyra ɗo soirée saabu hara an invité ɗo lan on mi lan hersuma mi yaha mi waɗa hewta yilto kono football mi daroto mi dara 90 minutes par ce que no welanmi bon haray e tournoi on waɗi Pikine boy no andi no feƴƴiri e boy kadi anda no feƴƴiri woɓɓe ko kadi no humpa ko no feƴƴiri haray mi faala yen arto e ɗum e on débat ɗon kadi trophée ji kadi no woodi fi tournoi prochain tournoi en fof so tawi e wallidiri en wallitoto sukaɓe men ɓen e ɓe wawa waɗ yaltinde talent ji maɓɓe ɗin ɓe ƴette ka championnat ɗo ɓe gollida e yimɓe leydi par ce que comme no o suka ɗo yewtiri ɗo ni e an Badiane no yewtirɗa ɗum so tawi tu woni a considiri hoorema a holli yimɓe leydi ɗumen hiɗa considiri hoorema hiɗa considiri ɓe hay hunde ko waɗa e ma ala par ce que min ɗo tereji ɗin hewɗi ɗin ɗo mi yahay tu mi nata mo dara ballon bon ɓe hokkilan carte ko fi on ɗum mi fina tu mi heeɓi carte on mi gollido e maɓɓe par ce que mi ƴettay ka usine amen mi toranto ɓe wono matelaji wono ka usine équipe amen AS Pikine on ka ɓe wonno deuxiéme division ha hikka mi yahay toon usine on mi toro e inde équipe on ɓe hokkalan 20 matelas 25 matelas fi matelas joueur mi ƴetta mi adda mi présente ɓe Europe foof no andi ko min addanta AS Pikine matelas pourtant mbuɗo a rewata e mum ko inde am mi yahata mi toro usine on ɓe winda lettre mi yaha mi naɓa lettre on mi artira mi addana ɓe matelaji ɗin ɗi usine on okkilan ɗi mi hokka équipe on mi ara e Pikine ɗon kaka responsabilité ɓe Pikine ɓe wonta ɗon ko ɗon mi wonta ɓe fof meɗen andidiri bon si tawi mi organise ɗon tournoi sattade 45 jours haray ɗum ko dokkal Allah noon
e andidirede e yanganagol communauté guinéen o mi soodi 30 maillot AS Pikine mi okkitiri ɗi fof mi hokkadi communauté guinéen mi hokkadi sénégalais fi hon ɗum fi yo yimɓeɓe naatu yo yimɓeɓe yuɓɓodir hara wiyaka équipe o mi yeeto équipe on ko fi fof mi yahay ko woni mi meeɗa yaade o ko Ziguinchor daaregol équipe o jokkugol ɓe bon min est ce que mi tawete ɗon hannde ɓe yeetolan komi jeeyaka e nder Pikine mi wawi wonde sattafi wawata o in wawata réponse on ko wawata par ce que ko ɗum ko ɗum woni wawata par ce que ko kamɓe sukaɓe ɓe e hoore maɓɓe e mawɓe maɓɓe ɓe e hoore maɓɓe hiɓe andi ko équipe o mi jeeya ɓe andi koye koñi ɗi mi jeeya ɓe andi koye quartier o mi jeeya min ka élection feƴƴuɗo ɗo auto wallal ngal LDS wallal ngal parabrise maggal on fusana e probléme élection mais mi ƴettuno min no ɓe mbuɗum falaka mi ƴettuno auto mi yeehi watto e parabrise on min continue golle ha ka won ɗo kadi arɓe si ɓe ari ɓe luuɓi kelal ngal mi ƴetta mi jonnaɓe bon haray tagaɗo final o watnoɗo tournoi Pikine billahi wal azim ko final nawetan feƴƴunoɗon ɗande ɓe joina département haade département on joinoka nawetan départemental on joinoka ko on final maɓɓe ɗon ɓe guinnoɓe naɓi stade de Diarème fiyomi jour final angal a stade Alassane Djigo ɗum na mbuuɗi waɗi ɗum na gandal waɗi ɗum na ngari waɗi ɗum ko golle rek ko par ce que ko considirede rek joni noon siɗa woni a wawi heɓande ɗum ɗon communauté guinéen o bon haray koyo yimɓeɓe wallidir no anda ko coupe du monde ko équipe goto naɓata mais buy participay 34 équipe participay monde on fof joué coupe du monde ko ɗum si wiya coupe du monde mais sa heɓali hikka janggo a heɓoyey sa heɓali ko arata faɗɗi janggo a heɓoyey sa heɓali yimɓeɓen kadi andete haray ɗen tori wallitagol jeunesse on wallitagol ɓiɓɓe men ɓen fi ka banggue sport par ce que ɓe wakkili ka sport mais ɓe ala soutenage haray meɗen tori on onon téléji ɗin kadi yo wallito fi ko beru ko wawɗon kon yo wallito hollon comme no suka wi ɗo ni anduɗo waɗa ha ka andi ɗon goɗɗo go ko anda ko goɗɗo go kadi ara par ce que yimɓe no faala participe mais tan jiɗi no raɓɓiɗi jama on si tawi tum ɓe andi émission on no wawi continde ɓe participay kono si tan on raɓɓiɗi kadi buy haray wawata sina hara ko programme ɓe wawata andude bon haray ko ɗum ɗon mari komin ɓeyda ɗo d'accord en tout cas voilà merci général Pikine merci kadi kala wonnoɗo e darude émission laaɓa e poyi ɗo e Jama TV émission on noon lanni ɗo andi ko 22h ha e 23h maruɗen émission laaɓa e poyi woni 1 heure de temps joni en jonna e général Pikine ɓe wawa waynitade ɓe jonnayi kadi peut être un rendez-vous pour démarrage activité ji maɓɓe ɗin je sais pas d'accord joni ko ɗum waɗi simi wi joni haray mi weltanike heeɗiɓe Jama TV ɓen fo e wonɓe kadi ka Facebook ɓen fo e wonɓe kadi ka YouTube ɓen e wonɓe ka dal kala ka émission Jama TV o rewata ɗon haray mi weltanike wonɓe heɗitade Jama TV ɓen fo haray mi weltanike kadi directeur on saabu ɗe renina golle fanɗuɗe woni ɗo haray vraiment ko golle labaɗe wonɗo ɓurɗe labade e golleji ɗin haray meɗen tori e communauté guinéen on waɗugol doyi comme no yewtirɗa nanen ni juuri ko ɓeydirte juuri ko fiyo ɗuuɗu na fiyo welu a yewti ko yewtite kon fou haray noon ko toragol ɓe ɓeyditagol e toragol ɓe par ce que fewno ɗo goyi Jama on fo no joguiti haqqillaji moƴƴi ɓe andi wona probléme marsinta murat ɗin ko needi e haqqil bon joni noon toujours hiɗen tori ɗum communauté men on yoɓe ɓeydu needi e haqqil e pour yaadugol e Jama on haray ko ɗum ɗon tummarɗen haray si on jonni rendez-vous ɗe wawi présentoyde ko arata kon e convoquen auditeur ɓe ɓen fop haray ko arata ko fi tournoi football wonde wolde ɗo si tawi kala faalaɗo participe de en aray tegen trophée ji ɗin mo be adda équipe mum on wolen code départ on e ko honto joueten e ko honno jouirten bon ɗum noon kadi so tawi min on hila woni prêt par ce que folan soodi wallini ko addugol tum présentant jeunesse guinéen on d'accord merci général Pikine merci kadi wonnoɓe darude Jama TV ɓen fo en tout cas haray sportif ɓen fof ɓen on nani kala wawɗo ballon ma kala marɗo kadi équipe de football ɗo e Sénégal fof on tigi wawi wiide haray général Pikine ɓe présenti kala faalaɗo hiɓe golludu e tournoi football ji ɗin
que lui il est disponible tous les jours fi be golludu haray kadi ko artugol kadi suka be no ngandi jango e mardi no kadi no woni kadi tension politique ka sare Sénégal do haray ko attangol hila moƴƴa kala ka on tigi woniri wattana hiila kala ka on tigi wurata wattana kadi hiila kala mo kon tigi mo woni yaadude e mum parce que andi tension politique on jango jango ça va chauffer parce que ko le 16 be mari procès entre hakkunde politicien waɗowo politique kañuma e suddiɗo go kadi ko jango ɓe mari procès maɓɓe mais on yi fen ɗon sarne woni noon e huɓɓirgol noon wotta on tawe e débat ji ɗin wotta on tawe kala ka huɓɓinte ka magasin goɗɗo huɓɓinte ma ka magasin goɗɗo bonnete ma ka jawdi goɗɗo jaɓete kala guinéen jo wotta on tawe e ɗin ɗon maguji so tawi tum vraiment kay immotoɗo yawon ko golle mon empêche on yawgol golle ne jango jooɗe kam on régule on hiwon kadi fayɓen c'est très important hiwe kadi fayɓen sukaɓen kala payku ko tan vraiment vraiment ko suka moins de 15 ans wala moins de 20 ans wala moins de 10 ans jogiteɓe ka galleji taɓe yaltu ha ɓe hawra e vraiment e bandi ma ɓe hawra lacrymogène ma e piijugo kadi ha tawata vraiment tampinayɓe. En tout cas, merci à vous tous. On vous donne rendez-vous, Inch'Allah, lundi prochain avec d'autres invités dans le plateau Jama TV, qui est émission là-bas. Merci à vous tous. Excellente nuit à vous tous. Merci.